Uperit lingdo, delang wag West Jaintia Fishing and Multipurpose Association, dapaman gi yakob khwe dakha, dapoi waro rupausan lak sanpau hajar kasong paisa. Waya kini dapaman hanganan umayat muksor, ko haman sengat motha, haga letrik unai chpau uni usnem arja arhaule. Kamci bentawa pengkrek ini, haga arhaun rutrik uni ubnai, theh arton sanpau kg gidakha, hagi santali ginan wo amagani gatau, delang wagi dakha price. Hagawi pagawi kanan, kiwa kya kamwa R.Pras pa kg kawi. Kiwa kwa uchimentai go tet tiket nado ga artrik unaj pau, nado ipor sanoje step. Wei dor to le hajar kawi, wei ka yakob khwe usdang ga nado khandew je step, hado RJ sngi hagalitrik. Daw emlek loki draw hai baga first prize to le lak tangka, the second prize chilak, katwa ka third prize pon sanpau hajar. Wei ka bai tiket mon ko arpa sanpau kawi. Kasong paisa ka 1,000 lak sanpau hajar. Tok wari bah agi prapau art lagi price. Hei wa ki yo first price au yo ki san lak tangka. Ku yo second price le lak. Kat wa ka third price pon ar lak. Em le so phosan de lagi price ki wa mar chilak ku wi. Chpau tu li ki sanpau hajar. Nei te ku wi ka le pau hajar. Wa ku wi ka ar pau hajar. De em le ar pau tu li ki consolation price ki wa mar chpau hajar ku wi. To chicken ar kunten hini por ha kan ki sni ar pau ru trik. Iwo na kong nang chap. Bo ko jing sngaw snaw dam yaw trik ro kundrar wo statam. I kang ki khon yong o ha kla ber thai mi kit. Yi la dam am ha ka jing stat yong trik ro kundrar wo ha kle tam. Da hini por swaw lai chi thang ni wo na kong nang chap ai khu ple yo. Ya ka chnong musngat wo ro go wi kam ju yong ba chnong bat ki de khot ki member yong ka chnong musngat. Ba de e go yang ga NOC. Leng ba ga NOC yong ka chnong musngat nga yi lai chi khmat ne benta ka ni ka kam. But the jingit to ha ka jingi ko khwe ha ka leiterik but wo da diket ile na do ba atarik de yo ki pa ba ha ka notice to fair but na to her po ko ri mikharia plus ki kon yong ga sam kat ku ka ni wo yi sim dala wo ei ku ble ne kong ba chit bok ki wiang o kam jo ye phi ki nong sim banta nei ga si ar phaun ru tarik to ka si the da kha yong ha ka ni ka man snat mo tha ba da ka pung yong Mayat ini, gua tujuh penman lagi ni tau keseng gua le. Dia ada theh ikat dekha dapoi hado, 8 ton sanpau kilo. 8 ton sanpau kilo kini ke jing theh dekha yang ini ke ski bat. Kini ke dekha price dapoi ulang orang ni ini gua yo bi tu sekilang tiang ah. Kang ba aji ha ka wi pakuri ke pung ha ka wi pakuri ke pung nang penher le. Dia ke drone hai por ukulai gini ke dekha price. Kini ke dekha price ke kam ke jing pai ke yang ah. Bat dia sekilang le jangan dapoi bat 4 kilo price pak. Sekarang kilo nyaus pa, kilo lurus pa, kam set daftar kita kah price. Pada hap seduk cikilo sans pa, cikilo lurus pa. Ada yakot bor, wagi lagi sanfal beli gilak. Pada wakam jauh le, ada yakot bor, wah kini ki price ko fair, wah bo hado. Apa ada lagi price? Tegani khusnya bau, kubelai kerpang le lagi nong ap ye kini kubor. Bat keno ketau, badang pelai lah, apa itu kenang wah yo lang. Kubelai kini nong pai kini bat khusnya bau le. Wabino Hebrew, lagano ko chnong lagano ko thau. Karena ke hima ke sima ko yu chim bentalang i haga ni ke leiterik bat na do ko por. Haga atari ko dai ye tiket hadu ko por san go je stem kater hadu ko khinde je stem yang ke leiterik. Ketani khupnya bhai di pralok hakeleng sodang. Wabini ki khapras woro akon sanpau kilo mango ke bha yang phi ki pai ba bat gini ki pras hadu. Berapa warga mango ke bah yang tinggi pai ba. Tegani mukut hasodang yang ke area ke tani. Meghalaya yang ibat keluar segi koni yang ke Assam sesi biang ni simpulnya bat bertip di Pralop ko bah. Bat dia pai le do mutumit. Bat hado mustep ya ke YouTube. Bat hagurta ko bah nang yo bi ke ni ke jul pelai ke thar yang i disebut sen bat katam ke jingtho. Handai dang pertam tho. Dan yang pi kang ini kuntin yang nong khwe ma perit lengdo kit bak yang saya nan ngadum tu tu hadu pol gele terik better semat nang logi pendap yang lagi kon ki yang pi yang ngai yung sen yang kang te kuntin khutlang ayo bilo pidor waro chimbta ha ka ni gesni le terik khule on chejar
Thank